Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kubana natwe, reka mbabwire ko Ambasaderi Vincent Karega wahagarariye u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu bindi bihugu yatangaje ko ubufatanye bwa Perezida Felix Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi bavuga ko bazaharanira gukuraho ubutegetsi mu Rwanda bwubakiye ku myumvire ishingiye ku bwoko ndetse ngo kuri bo demokarasi ishingiye ku bwinshi bw'ibitekerezo ntibayikozwa. Ambasaderi Vincent Karega yavuye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 31 Ukwakira 2022 nyuma y'icyemezo cyafashwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu kubera umubano wari umeze nabi hagati y'ibihugu byombi, no kuvuga u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo usanzwe ari inararibonye muri politike y'akarere yabwiye RBA dukesha amakuru ko impamvu nyamukuru yatumye Perezida Felix Tshisekedi na Ndayishimiye w'u Burundi banywana bagahuza umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi mu Rwanda ifite umuzi mu myumvire y'imakaza amoko. Yagize ati ni ya myumvire ishamikiye ku bwoko, igisobanuro afite ati cy'umututsi ati n'intekerezo zagiye zikwirakwizwa muri aka karere zivuga ngo abahima n'abatutsi bafite umugambi wo kuzashinga ubwami bwabo ari mu Burundi ari muri Kongo, ati mbese iki gice cy'iburasirazuba. Ni ibintu rero bikoreshwa bidafite ishingiro, ni ibintu ati bihamura, ati none se hari ibyo ubona ko byatangiye kuvugwa na mbere y'umwaka w'1990, ati igihe Museveni yari mu ntambara zo kubohora Uganda bavugaga ko intego ari ukuzana ubwami bw'abahima, ati niba ariko yari intego ati habuze iki ngo ishyirwe mu bikorwa mu gihe yavugwaga na n'ubu ikaba itarajya mu bikorwa. Ati ntibumva ko mu Rwanda haba demokarasi. Ambasaderi Vincent Karega yavuze ko abayobozi b'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyize imbere imyumvire igamije gutandukanya abanyarwanda, bakumva ko abahutu, abatutsi n'abatwa ari ubwoko budateze kuzigera bushyira hamwe nk'uko byakwirakwijwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse muri Repubulika ya mbere ndetse n'iya kabiri mu gihugu cy'u Rwanda. Yashimangiye ko kuri bo demokarasi ari ubwinshi bw'ibitekerezo bishingiye ku moko aho kuba ibitekerezo bitanzwe n'abantu bose muri rusange. Ati Tshisekedi na Ndayishimiye mu myumvire yabo bumva ko Perezida Kagame ari umututsi, bo demokarasi ntabwo bayumva ko ari ubwinshi ati buhuriye ku bitekerezo, ko babyumva ko ari ubwinshi buhuje ubwoko. Ku buryo rero ati ntibemera ko demokarasi yaba mu Rwanda, ati noneho Perezida akaba umututsi, ati gisekeje rero ngo bo bavuga ngo barashaka kubohora abanyarwanda, ati ngoma mbi, ariko kandi njyewe ati mvuye muri Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ati n'abajya i Burundi barahazi. Yamije ko urebye mu buryo bwose bushoboka ati bw'imibereho, haba mu bukungu ku muntu ku giti cye, umunyarwanda n'umunyekongo ntaho bahuriye, ari imihanda, ari amavuriro, ari amashuri, ari n'umutekano w'umuntu n'ibye. Ati muri aka karere ari mu Burundi ari na Kongo n'u Rwanda aho wavuga ngo abaturage barafite kurusha abandi ni hehe? Ati none se bo bananiwe kwibohora, ati umutekano muke bagira, ati amazi meza atagera ku baturage, amashanyarazi make, imihanda, amashuri menshi ati yasenyutse n'ibindi byinshi, ati za ruswa noneho akaba ari bo bagiye kubizana mu gihugu cy'u Rwanda. Ati abamunzwe n'ingengabitekerezo bakiranwa yombi. Ambasaderi Vincent Karega yanakomeje kandi ku barwanya u Rwanda bakoreye inama mu Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bitandukanye, bavuga ko bahuje imyumvire n'abayobozi b'ibyo bihugu yo kwimakaza imiyoborere ishingiye ku macakubiri. Ati nuko bose bafite imyumvire y'uko u Rwanda rugomba kuyoborwa na bya bitekerezo byari muri manifesto ya Parmehutu ari ba Rusesabagina na FDLR. Ati ntaho batandukanye mu bitekerezo, ati biranabagora kwiyita abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuko ntibavuga ngo turarwanya politike y'uburezi cyangwa se ibintu ibi n'ibi mu mikoreshereze y'umutungo y'igihugu. Iyo ugiye mu kutavuga rumwe n'ubutegetsi ubundi ugaragaza ibitagenda mu miyoborere y'abari ku ngoma, ubundi ukagaragaza uko uzabikosora. Yamije ko nta kintu bagaragaza banenga ubuyobozi bw'u Rwanda, ahubwo bo barashaka ko igihe ubwoko bumwe buriho bugomba gukora ibishoboka ubundi bukazimangatana. Bavomye muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri mu Rwanda. Umunyamategeko Maître Bayingana Janvier we yavuze ko bamwe mu bayoboye u Burundi bavuye mu ngengabitekerezo ya Jenoside mu Rwanda mu bihe bya kera, ari nayo yabasunikiye kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakajya ku ruhande rw'abashize imbere ibitekerezo bya Jenoside. Ati u Burundi rero ati n'umusaruro w'ingengabitekerezo yo mu Rwanda yo mu gihe cya Repubulika ya mbere n'iya kabiri, ati ntabwo ari ibanga bamwe mu bayobora u Burundi iki gihe
ati ntiwe mvuga amazina, ati ni impunzi muri Repubulika ya kabiri ndetse harimo n'igice cyo muri Repubulika ya mbere nk'uko yabivuze. Ati icyo gihe rero ati ni ukuvuga ngo ni nk'aho ingengabitekerezo Jenoside yari muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri, ivangura ryayo muri izo repubulika ati nabo bafashe kuri ya masomo baza kuyimukana. Ati nta n'igitangaza kirimo, ngira ngo rero uzarebe ati uyu munsi ushobora kwibaza ukuntu nko muri aka karere icyagaragaye ati ni uko mu gihe abavuga ururimi rw'ikinyarwanda Abatutsi baharanira uburenganzira bwabo n'abandi b'abanyekongo baharanira kwigobotora, hajemo ko igihugu cy'u Burundi cyinjiyemo kikajya ku ruhande rw'ababiba iyo ngengabitekerezo. Agaragaje ko kuba Perezida Ndayishimiye yari umuhuza mu biganiro bya Nairobi ubwo yari umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bimuha ububasha bwo kumenya amakuru yose kuri FDLR, imigambi yayo n'uburyo ikorana na leta ya Congo. Ati rero iyo baza kuba atariyo ni ukuvuga ingengabitekerezo ya Jenoside bafite, ati twari kubona uyu munsi leta y'u Burundi yinjira muri Congo kurasa FDLR ku ruhande rumwe ikarasa M23. Ati niba bari bagiriye guharanira amahoro ariko kuba bakorana ati bagakora ibikorwa bimwe, bakagira imyumvire imwe, bagakora inama zimwe, ati mu by'ukuri n'ibigaragaza ubufatanye bwabo. Ambasaderi Vincent Karega kandi yavuze ko Afurika y'Epfo yagiye irangwa no kujya ku ruhande rw'ibihugu byayifashije mu bihe bitandukanye mu bihe byashize, bagafata kandi icyemezo ati bayobowe n'amarangamutima aho kureba aho ukuri guherereye. Yaravuze ko muri iki gihugu hari abantu benshi cyane babaye muri Exfal bakwijeyo amateka agoretse ku Rwanda, bavuga ko Abatutsi bakandamije ubundi bwoko nk'uko abera bakandamije abirabura muri Afurika y'Epfo. Ati Cape Town ati hari abantu benshi cyane bari muri Exfal nabo bafite ya ngengabitekerezo, ati noneho bakagendera kuri ya marangamutima y'Abanyafurika y'Epfo, bakababwira ngo uko iwanyu byari bimeze abazungu babakandamiza nako iwacu Abatutsi ati badukandamije. Ati rero iteka iyo baje muri akarere baza bafitiye amarangamutima, bakazana cya kindi ati cy'imibare bavuga bati badukandamiza ari na bakeya. Nabihuje kandi n'ibirego Afurika y'Epfo iheruka kujyana mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ivuga ko Israel iri gukora ibikorwa biganisha kuri Jenoside, avuga ko byose bishingiye ku kuba mu rugamba rwo gushaka ubwigenge Palestine yarafashije Afurika y'Epfo. Tariki ya 7 ukwezi kwa 9 2020 ku isaha isa moya nota 14 cy'imakuru rya Akadomo.com cyandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda cyanditse inkuru kiha umutwe ugira uti yibye telefone imvano yo gushinja Tom Byabagamba icyaha cy'ubujura. Colonel Tom Byabagamba wahoranye ipeti rya Colonel mu ngabo z'u Rwanda ati mbere yo kuryamburwa aho yarakuriye abarinda umukuru w'igihugu, icyo gihe rero akaba yari mu maboko mu nkiko mu byaha bitandukanye n'ibindi yigeze kandi gushinjwa bijyanye n'ubujura, akaba n'undi agifunzwe muri Kanama 2014. Byabagamba yatawe muri yombi bwa mbere akurikiranyweho ibyaha birimo guhisha nkana ibimenyetso byagaragazaga uwakoze icyaha, gukwirakwiza impuha zigamije kugomesha rubanda no kurwangisha ubutegetsi buriho, igikorwa cyo gusebya leta ari umuyobozi ndetse no gusuzugura ibirango by'igihugu. Nyuma y'imyaka igera kuri 2 aburana muri 2016 yakatiwe n'inkiko gufungwa imyaka 21 no kwamburwa impeta zose za gisirikare. Yaje kandi kujurira iki gihano maze ku itariki 27 Ukuboza 2019 urukiko rw'ubujurire rumukatira imyaka 15 y'igifungo ndetse no kumwambura impeta zose za gisirikare. Magingo yasubiye mu nkiko kandi ku byaha bishya bitari bimenyerewe ku muntu uri muri gereza, by'umwihariko wabaye umusirikare mukuru ari byo by'ubujura. Ku itariki 21 Nyakanga 2020 nibwo bwa mbere yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kugira ngo abazwe kuri ibyaha. Yari yambaye imyenda igaragaza impuzankano z'imfungwa za gisirikare, ntabwo kandi yari yambaye imyenda ya gisirikare kuko yari yitabye urukiko rwa gisivile. Ntabwo rero higeze hasobanurwa uko iki cyaha gishya yarakurikiranywe icyo gihe cyakozwe, gusa amakuru icyo gihe yageze ku gihe amenye ko nuko ubujura ngo aregwa ngo bwabaye aho yari agiye kuburanira mbere. Umucamanza icyo gihe rero yamumenyesheje ko akurikiranyweho icyaha cy'ubujura, undi avuga ko atacyemera. Iburanisha ry'uwo munsi yarasubitswe ryimurirwa ku itariki ya 14 Nzeri kuko atarafite abamwunganira. Colonel Tom Byabagamba aregwa icyaha cyo kwiba giteganywa n'ingingo y'Ijana kigahanishwa y'Ijana mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda ryo muri 2018. Icyaha cyari gishingiye ku bujura bwa telefone n'indahuzo, no kuvuga sharijeri yayo. Ashinjwa ko yibye
makuru yizewe wageraga ku kinyamakuru akadomo.com nuko ku itariki ya 12 Werurwe 2020 umutwe ushinzwe imyitwarire mu gisirikare military police wasatse ishami rya gereza ya gisirikare riri mu kigo cya gisirikare cya Kanombe hagamijwe kureba niba nta bintu bibujijwe abafungwa baba batunze birimo ibyabafasha mu gukora icyaha. Muri iryo saka bivuga ko Tom Byabagamba yafatanywe telefone ya Samsung Galaxy G2 yinjijwe muri gereza rwihishwa akimara kuyifatanywa kandi ngo yabajijwe aho yayikuye asubiza ko ari mu rukiko rw'ubujurire ariko ko yitwaye atayihawe na nyirayo ubwo yaragiye gusomerwa. Makuru avuga ko muri uko kubazwa yasubije ko yayicomokoye aho yari icometse ku muriro maze iyo n'indahuzo yayo no kuvuga sharijeri arabitwara. Aha rero havuye icyaha cy'ubujura aregwa. Mwibazwa rye muri RIB ngo yavuze ko atemera icyaha kuko ngo ajya kwitwara nta nabi yari igamijwe ndetse ngo iyo amenya nyirayo yari kubimubwira. Ikinyamakuru akadomo.com cyabonye amakuru ko ubwo yafatanwaga telefone byagaragaye ko yari afite umugambi wo gutoroka ngo kuko usibye telefoni yaranafite amafaranga gusa kubwo kubura ibimenyetso ku cyaha cyo gutoroka bitewe nuko atigeze rafatirwa mu cyuho nko kuba umuntu yaba ari kurira uruzitiro cyangwa se ikindi nk'icyo kijyanye no gutoroka yarezwe icyaha cy'ubujura kuko aricyo cyari gifitiwe ibimenyetso. Mu bimenyetso byashingiweho aregwa iki cyaha ngo harimo ubuhamya bw'abasirikare basatse iyo gereza bakamusangana iriya telefone muri Mata uyu mwaka kandi icyo gisirikare cy'u Rwanda cyari cyatangaje ko uyu mugabo yari agiye kongera kugezwa mu nkiko za gisirikare kubera ibindi byaha yakoreye muri gereza aho yari afungiye. Icyo gihe RDF kandi yavuze ko azabakurikiranwaho ibyaha birimo kugerageza gutanga ruswa ndetse no gutoroka gereza ya gisirikare. Itangazo rya RDF ryavugaga ko ibikorwa bigize icyaha byakozwe na Colonel Tom Byabagamba n'abo bari bafatanyije bari muri gereza ndetse no hanze yayo ko bari barimo bakorwaho iperereza. Nyuma y'iminsi igera kuri 13 RIB kandi icyo gihe yataye muri yombi abantu batatu bakurikiranyweho icyaha cyo gushaka gutoroka kw'imfungwa cyangwa se umugororwa. Aha rero havugwaga Byabagamba abari mu mugambi wo gushaka kumufasha gutoroka bafashwe barimo uwitwa Museminari John watawe muri yombi tariki 23 Mata, Mugisha Jimmy wafashwe ku itariki ya 15 Mata na Mukimbiri Emmanuel wafashwe ku itariki ya 17 Mata. Uyu John Museminari ni umugabo wa Rosemary Museminari wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'umutwererane akaba kandi ari umuvandimwe wa Mary Bain umugore wa Tom Byabagamba. Bain yigeze kandi kuba umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda. Mu gihe rero abamwe rero ni abahamwe n'icyaha cy'ubujura icyo gihe ikinyamakuru akadomo.com cyavuga ko ashobora guhanishwa igifungo cy'umwaka umwe n'amezi agera kuri 6 n'ihazaba miliyoni 1 hashingiwe ku kuba rero ibyo yakoze ari isubiracyaha nk'umuntu uri muri gereza. Abanyamategeko kandi bakaba barasobanuraga ko bishoboka ko igihano cye gishobora kwiyongera kikaba imyaka igera kuri 3 n'ihazaba ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa nuko Perezida Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje mu Rwanda intumwa zirimo Bill Clinton mu kwibuka ku nshuro ya 30. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagenye intumwa zimuhagararira mu muhango wo gutangiza icyumweru cy'icyunamo hibukwa ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Intumwa Perezida Biden yohereje mu Rwanda zizaba ziyobowe na William Jefferson Clinton, Bill Clinton wabaye perezida wa 42 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi bazaba bari muri delegation nk'uko Presidence ya Amerika bitangaje barimo Eric Knedro usanzwe ahagarariye Amerika i Kigali na Mary Catherine P usanzwe ari umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wungirije ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Afurika. Nk'uko byagiye bigarukaho rero bakaba rero bagomba guhagararira Perezida Joe Biden mu Rwanda muri gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 30. Barimo kandi umufasha wihariye wa Perezida Biden akanaba umuyobozi mukuru ushinzwe amategeko n'inama y'umutekano y'igihugu White House witwa Casey Redmond na Monde mu Yangwa usanzwe rero ari umuyobozi wungirije w'ibiro bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga. Ku cyumweru tariki ya 7 Mata nibwo rero abanyarwanda n'inshuti zabo bazatangira icyunamo cy'iminsi 100 mu rwego rwo kwibuka imyaka 30 ishize habaye Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Jenoside rero yahitanye abasarenga miliyoni 1. Mu makuru yandi kandi akomeje kuvugwa reka duce mu gihugu cya Kenya ndabwire ko abaganga bigenga batangiye kwiyunga ku ba leta mu myigaragambyo ikomeye cyane ikomeje kuba. Abaganga bakorera mu mavuriro yigenga batangiye kwiyunga ku ba leta mu myigaragambyo igeze mu cyumweru cya 3
aba baganga kandi barimo ababyaza n'abaforomo ab'inzobere bari bamaze igihe rero basaba ko leta yabitaho mu buryo bwo kubongerera imishahara, ubwishingizi imiryango yabo n'ibindi. Abaganga kandi bigenga batari bakagaragaye muri iyi myigaragambyo nabo barimo basanga bagenzi babo basaba ko nabo abakoresha babo batabarenza ingohe bakabagenera ibyo bagenzi babo nabo bakomeje kugenda basaba. Leta mu bindi isabwa harimo ko yaha akazi abimenyereza umwuga mu rwego rwo guhesha agaciro igihe bamaze rero ku ntebe y'ishuri, ndetse no kurwanyiriza akazi kumurengera ku bari basanzwe mu kazi nk'uko bikomeza kujya bigarukwaho. Minisiteri y'Ubuzima iratangaza ko leta nta bushobozi ifite bwo gushyira mu kazi abaganga baba bakirangiza kwimenyereza umwuga kubera ikibazo cy'ubukungu, kuko rero ngo byatangajwe na minisitiri muri minisiteri witwa Suzanne Nakumica. Kugeza ubu kandi abari kwigaragambya bamaze kurenga 7,000 umunsi kundi, kandi bakaba banakomeje kwiyongera, akaba ari mu gihugu cya Kenya, kimwe rero mu bigize akarere ka Afurika y'Iburasirazuba.